Anu munut temang diantos bae. Bahan. Kiwarigas kumelar putra pajajaran anyar wawangna sumebar sajagat raya kawentar aku tim putur sabar kasatriaan wiwita Yutruk galur cacadan Siliwangi kerpananggehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi tuturunan wangsit pitutur mupusti asmanuluhur mancen gawean nguluh numpas ka jalan tak kabur prajurit Siliwangi langgeng jaya kumpul abadi wawanina tambah mekar sajagat raya kawentar amputin putur sabar kasatriaan wita Yutruk galur cacadan Siliwangi kerpananggehan Oh. Akin di atas akin di. Kiwarigas kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar amputin putur sabar kasatriaan wiwitan Yutruk galur cacadan Siliwangi tuturunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi tuturunan wangsit pitutur mupusti asmanuluhur mencenggal anuluhur nupes jalan tak kabur prajurit Siliwangi langgeng jaya tunggu abadi wawanina tambah mekar sajagat raya kawentar amputin putur sabar kasatriaan witan Yutruk galur cacadan Siliwangi tuturunan buah kau ruruntuyan caruluk bahan cangkaleng buah kau ruruntuyan caruluk bahan cangkaleng runtut raut sauyunan ulah rek patagan tegang
buah kau turut uyan ngaruntingan buah uyan mangga urang sauyunan keur ngabela macai Asik. Akhir kini paling mana kini? buah kau rurut uyan caruluk carupahan sekali ari buah kau rurut uyan kang ayan cedak anu bagus ngaruntung buah ayu urang sauyunan keur ngabela lewat cai mengapa